Достар, бейтаныс қалаға не мемлекетке келгенде түрлі жағдайларға тап болуыңыз мүмкін. Бетін әрі аулақ болсын, бірақ ақшаңызды немесе құжатыңызды жоғалтып алуыңыз да мүмкін, е. Мен бүгін Грузиядағы Тбилиси қаласындамын. Бұл Грузияның астанасы. Құжатымды, ақшамды жоғалтып алған адаммын. Енді тұрғындар маған көмектесе ме? Әлеуметтік экспериментімді осы тақырыпқа арнаймын. Hi. Hi. Hello. Kamar Joba. Can you help me? Where is the bus station? Автостанция есть здесь? Какая автостанция? Да, я... Там должны платить, вот сначала. А этот маршрутки ходят же, автостанция. Не знаю, там автостанция там, сначала там. Камарджова. Do you speak Russian and English? Russian? Не знаете, да? No, I need help. You understand me? I'm tourist, but I haven't any money. I don't have any money. No, and to eat. But I don't have any money. Yeah. Yeah. Извините, еще можно вопрос один? Еще можно один вопрос. Я вот приехал с другой стороны, просто я не знаю местность. Я с Казахстана. Я... Знаете Казахстан? Конечно, знаю. Были там? Были? Да. Вот мне нужна помощь от вас. Ага. Вы можете мне помочь с деньгами? Деньгами? Да. Нет у меня. Ну хотя бы лари, просто маршрут. Нет. Спасибо. Не үшін мен ессіз-кесіз адам таңдадым? Өйткені біз ылғи да оларға көмек береміз, ал бірақ олар бізге қалай көмектеседі екен, осы маған қызық болды. Оларға күн сайын қанша адам жақсылық жасайды, ал бірақ ол сол жақсылықты біреуге жасай ма? А вы сами откуда? Вы сами откуда? Спасибо, всего хорошего. А вы день сколько заработаете в день? Когда как-то? Да. Спасибо. You can help me? Maybe. Нет, не хочу. Да, покажи. Ну, нет, у меня денег нет, просто я спрашиваю помощи. Вы не могли бы помочь мне или нет? Да. Нет, no. Yes, one. But I... Маған ақша үйретіп ал. Виноград? Нет, хурма. Хурма? Yeah. Thank you very much. Спасибо вам большое, но это было просто... Пойди, сколько стоит? Нет. По идее у меня и деньги есть, но я снимаю видео, это эксперимент. Просто я хотел вот как относятся людям, которые без денег. Да, спасибо вам большое. Да, спасибо. Вот я могу платить. Вы можете помочь мне?
А, автостанция есть вблизости? Автостанция. Автостанция. Деньги нету деньги. У вас? Да. У меня тоже нету. Ходишь? А автостанция где здесь? Ладно, иди отдай. Вы мне покажете, где автостанция? А вы сами откуда? Окей, спасибо. Не-не-не, Нет. это Нет, не не, я могу платить, ну, Не надо, это от нас. Не надо, не надо. Спасибо большое. Пожалуйста. Рахмет, Рахмет, thank you. Thank you very much, thank you very much. Maglova. Maglova. Рахмет. Georgi ari magari. Yes, Maglova. Undaysanlar kalkın. Рахмет. Мына жақтағы адамдар көрдіңіздер ма, қалай менде ақша бар деп едім, соның өзінде де мен қолымды қайтарып өздері төлеп береміз деді. Рахмет. Бұл жай ғана эксперимент болатын. Рахмет, Maglova. What is the name? No, thanks very much. Arminda. What is the name? Arminda. Armida. Şu. Armida. Maglova. Maglova.